Uri baje ari benshi biradutungura cyane twari tuzi ko haza abantu benshi ntabwo twari tuzi ko hatuye abantu benshi bakomoka iwacu benshi bangana kuri byatunejeje nubwo tarasubizwa uza kuko umutima Yesu arakora atuye inyuma y'ibihe arufite itangiriro nubibihe byahinduka we n'ibimukoraho Yesu arakora. Apollinaire, Costa Lopez, Doudou, Fortran, David. Oh, cool. Fabrice Namaya. Christian Irimbere. Nyene ubudage nagiye kukubona nahora nkubona ku social media, so now I have seen you. Numunezero cyane ko duhuye turi kumwe n'abantu abakozi b'Imana bakoze amahit menshi cyane gose mu njyana ya gospel baje batarivuga je nazo amindirimba murakunze cyane gose maze ko ndamurindirimbe hanyuma muca murabutsa abakunzi baje mugire munivuge Yesu arakora kuri arakora nubwo tarasubizwa uza kuko umutima Yesu arakora atuye inyuma y'ibihe arufite itangiriro nubibihe byahinduka we n'ibimukoraho Yesu arakora. So ushaka kubwira nkajyawe ushaka kuvuga ngo ndabubaha kandi ndabakunda ushaka kubwira Quelque chance Manza Irajuru. Nanjye nitwa Ben Seruko. Okay, ni ku munsi w'uno munsi warafise igitabo nk'abo cy'Ubudagi aho mwabonye abantu bari bitabiriye bari kubyitera bari benshi no kuri twari tuzi ko bazangana kuri mu by'ukuri baje ari benshi biradutungura cyane twari tuzi ko haza abantu benshi ntabwo twari tuzi ko hatuye abantu benshi bakomoka iwacu benshi bangana kuri byatunejeje kweli ni energy nyabaki mukoresha kugira ngo muze muruza ibitera kuko nabonye muri Beka arena haruzuye no ngaho mu Budagi haruzura ndibaza n'ibindi dokumenti ni energy nyabaki mukoresha ni iki nyabaki mukoresha kugira ngo abantu baza n'Imana ibyo dufite dutanga n'ibyo twabahaye n'Imana ibiduhereza n'Imana rero ituma ihamagara abantu bonyene ntago tuvuga ngo twakoze cyatari gusa n'Imana yabikoze. Imana indirimbo zakundwa n'abantu bakora igitaramo abantu bakaza nuko n'Imana y'ibikora yego ikiracho saze nkomoka mu Burundi urashaka gukumviriza gospel zo mu Burundi cyane ushaka kumbara nk'abahanzi bashaka kuri batanu cyangwa batatu Apollinaire, Costa Lopez, Doudou, Fortran, David. Oh, cool. Fabrice Namaya. Christian Irimbere. Ikindi kintu Adonis Mucho. Abazi benshi. Ikindi kintu ijya energy yo guperforminga kuri stage kujya umuyikura hehe kuko muraryohera abantu babaje kubaraba ni ibintu bibiri. Icambere dufite imbaraga z'umwuka wera w'Imana uwo ni ukorera muri twebwe akaduha imbaraga. Kabiri turacyari batoya iyo umwuka kubwiye gusimbuka urasimbuka kubera ko gifite imbaraga. Ni ibyo bintu byombi ariko cyane n'umwuka w'Imana utubamo. Bigucura mbere ngaha muri Europe hariho ahandi mufise ibiteramo atari ngaha. Ego dufite muri Belgique, dufite muri Norway, dufite muri Sweden. Ego kurumva rero abantu ko muramurikirana ukaba muri ibyo bihugu ubwo ngo bashyigikire kuko uno musi twabiberetse. Igenda baye karibu kandi muze mugaruke kandi cyane barakumwe navuye no kuri stage tukibashashaye. Twanezerewe cyane vraiment. Ego, thank you so much. Murakoze sinzi ko icyo ngariye abantu bakurikirana jewe abantu bo mu Budage twabakunze n'inshuti zawe zose dukomeje natwe kubatwumva. Kabiri
Yesu yarapfuye arazuka azaga ko gutwara itorero uwe uri tayari kuzajyana nawe Ego. Elize ko bavuga ngo cy'Ubudagi je mba ndishimiye kubona ndakubona indirimbo zawe ndazikunda cyane gose Asante sana. ndazumviriza je kubwo banje vima ndagyohera karibu cyane ngamwe mu cy'Ubudagi Urakoze cyane. Nyene ubudage nagiye kukubona nahora nkubona ku social media. So now I have seen you. Numunezero cyane ko duhuye hano muri iki gihugu cy'Ubudage. Ego ndi ku munsi uno munsi mwari mufise igiteramo vrema nabonye performance yari meze neza cyane gose abantu bavyitabiriye kubwi wawe ni nguvu nyabaki ngo byatumye abantu babwira hajya ari benshi Nukuri ikintu cya mbere Bibiliya iravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Twanezerewe gusanga abantu batwiteguye byarenze beyond our expectation. Byari hejuru cyane twaryohewe kandi dushima Yesu wadushoboje namwe wabashoboje kuza. Yes. Ni Elize ndibaza murafise ibindi biteramo nk'ahanyene mushobora kubibwira bigaca kuri chaîne yanje komsa n'abandi bashaka batashoboye kuboneka no musinga Budagi ahandi bazoshobore kuza deja hano kirarangiye ku itariki 18 gukurikira ni muri Norvège ku itariki 25 na 6 igikurikira ni muri Sweden noneho igikurikira final ni iwacu mu Bubiligi aho ntuye ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu mu mujyi wa Bruxelles. Wari wagera muri Bruxelles? Ego ni mujyi mwiza cyane hagati mu mujyi mwiza cyane. Umuntu wese ushaka kubona umujyi wa Bruxelles azaze ku itariki 9 duterame kumwe na Ben na Chance n'abandi bantu benshi tuzatarama umwanya muremure naha dutaramye ariko hano umwanya wabaye mugufi aho tuzotarama umwanya muremure twisanzuye. Nabonye bavuye kuri sera abantu batabishaka yuko bumva ko bashaka ko mubandanya byari ibintu by'ubwiza kabisa. Twubahirije amategeko yaho twari turi ko tugomba gusoza kare kandi ni byiza kubahiriza amategeko kugira ngo dukomeze tubone aya masale no kubahiriza neza ariko mu Bubiligi tuzarenzaho. Yes. Ni Elize hari indirimbo yaguze ko cyane gose erega mwami ushaka kuri nge oya si bibi ntabwo ari bibi uri musungenera ubuntu bunkwiye Mana uri mwiza mfite n'izindi nyinshi ngiye gusohora vuba ngaha ndashira video hanze. Yes. So murabyumva mukurikirane YouTube channel ndibaza ni Elize nyene ni YouTube channel anje ni Bigira Elize ni. Yes. Okay. God bless you. Yeah, merci beaucoup. Asante sana. Nashukuru sana. Asante.